هيرونيفر. حرف النهارده او رمز النهارده او نطق النهارده هو نطق دج. دج ده كان المصري القديم بيرسمه على هيئة التعبان، مجرد التعبان، واحيانا بيقولوا ان ده تعبان الكبرى عشان خاطر تعبان الكبرى هو اللي بيبقى واقف الوقفه اللي التعبان ده واقفها وديله بيبقى تحت كده. ديش ده الترانسليتريشن بتاعه هو حرف الدي والجي بتنطق دج، او ممكن تكتبه الدال والجيم المعطشه دج دج كده. طبعا بخط فيلو هنكتب الرمز ده ازاي لو احنا حبينا نكتبه في نطق ما معين، عن طريق اللي احنا هنعمل كده. ده شبيه بالرمز ده في خط فيلو بنرسمه بالطريقة دي بس كده بكل سهولة. لو عايزين خط ارفع اهو شكل شبه التعبان ويعبر عن نطق. لو عايزين خط ارفع اهو بس كده. دي كانت حلقه النهارده، ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير عشان ده فعلا بيساعد. تقولوا لنا رايكم في الكومنتات. ياو معاكي امحط.